Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu CVL ruata All Marks campaign man mek pualin Health Minister Dr. Aizawl thanglianan COVID-19 thidan cha nan mitin mai tuam na mangtheu turin angen le India chale na champha voisom sari panga nalo meka pen India legal awareness nei ania Department of Telecommunication in broadband thunchuan na athok bok Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan thlona atangin Andaman and Nicobar Island mason na tho IN India rama COVID-19 thidana pek zat chuan vaibel sesom ko pasari point pani pathum apel to India chuan COVID-19 thidana dos vaibel cheza apetling trap to a chaktaka thidana pek ani theina tura thok tu Dr. Nurse le midangte All India Radio chuan sana chibaya buk chewa heti rual hian thrileng alarelo wangin ngai thatu te film khurchhun jom zel turin kan ngen chewani thridan hi ados ki malangei turin kan ngen chewa midang pola ve tura som turin kan ngen boka cheu sakho hun puilo thleng tura hian mai tuamna wa midang nailo kudle mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai noi khia du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani Regional News Unit All India Radio Aizawl le Art and Culture Department tangdunin ngai thatu te tana Azadi ka Amrit Mahotsav India zalena kut pui hlimom puala quiz abua sai hun kan lo thleng le ta a tun tum hi quiz kan ti chua voi som na ani ta a zona chu hei hi ani lalnu ro puili ani kha British sipai te khan khoi jela nge an tan tir lalnu ro puili ani kha British sipai te khan khoi jela nge an tan tir ti ani in chana chu WhatsApp kal tlangin phone number pariat pani panga pariat pakhat pani pathum paruk 82588 a emo email id airdigest21@gmail.com a emo thon turania changdik masaber hena loman le certificate pek ani anga loman dong tu tur chunak tuk san Chanchinthara puan ani ang Chanchinthari lo ngai thlak chun zomang voin hi Mizoram puma mai tuam na wa tura beipui thak ni ngana nia COVID-19 thrileng dang chaturin mi zongjong mai tuam turangen anni All Masks campaign pual hian Health Minister Dr. Aizawl thanglian chuan COVID-19 ri in kai chhona tamber chu in chung khur ani ti mithiam ten an soi wangin mitin mai tuam na mangtheu turin angen le ti asoi ani Dr. Aizawl thangliana Health Minister kani a COVID tripui leng laka invena traber chu mask thataka wo hiani ti atakin kan tong meka ZMC a positive and call tu tele ompui tu mas wo that tizinga shi kayano meulo ani tuna shi kan in kai chona tamber namun hi in chunga ani ti contact tracing result le mithiam te zirchian na tangin alo lang chuak ta ani kan lai that lai in chung khura thlamuang taka kanom lai hun hi kan film khur angai na hun lai berani a pona chuak te in lama hri hon lo turin I film khurila abi takin in lama kan chen puite zinga natna khir tak veile kum upa te anomani ngat pheichuan kan mo phurna sang le ti rethar leng u I film khurin mas thataka kan wa hian kan himani ti hi kan soiduani COVID-19 rilaka kan himsel theinan mas bo thaila COVID appropriate behavior zom thewila vaccine lalalo ten vaccine langei turin kanin ngen non le duani Mizoram COVID-19 na hluar chhozela wangin state din hun thira rotna siam turin sarkar chuan state level expert team on COVID-19 management adina anin rotna rang an siam zinga mi puiten hena max war tura inzirtira tela chumi bozui chuan ni som chung war takamhalak na kalpui ani state level expert committee on COVID-19 management in All Mask campaign mai tuam be pui thak arot chan he antarlan dan chuan Mizoram COVID-19 apung zel ria hei hi achan ber chu mi puiten anti vetur anti thatok lo wang ti achianga abik takin in chunga COVID virus hi adar ber ani ti hriat ania in chunga mask wa that ani lo ti alangani anti COVID positive te hi atamber chu ni som chungin andam ti hriat ania he COVID virus kai te andam thei hun hi ni som chung tal hian Mizoram chunga mi pui zongjong ten mask wa tha se COVID case pung mek le in kaidar na salutuk chu aziam chho be sei om ani anti All Mask campaign chung hian mi zongjong mani in chunga choi lai ti lo chuan mask wa tur ania
chung kwa po chukil ho lovin a hranga ei turangen ania na thona mun abikin in chunga te max thataka vuwa tur ania khulaya po max vuwa le midang hata tur ania kut tuile han sanitizer mangin warle zuala silfai tur ani Longtlai District Legal Services Authority chuan Azadi ka Amrit Mahotsav kalzela Pen India Legal Awareness and Outreach Program an manga Mizoram State Legal Services Authority in Ruang Manasia mangin he hun hi tun thanin hia tangkhani somli panga chung man tur ni in hemi hun chung hian Longtlai District chung khua atam theyang ber tlo chua tum ani Pen India Awareness and Outreach Program chuan India ram hun tina cheng apikin thingtlang kil khor berbera cheng te thena Legal Services Authority mel hria tira an thokal mang hril hriata dan lama har san nei te tan athona pan thei an ni thu an puan zarba ka mi puite khole tuite digna le chan vo zirti le dan le hrai an hriat na konga man son theina tur kong bua sai sak chu an tumber ani Longtlai District chuan October ni hia tangkhan outreach program hi District Legal Services Authority Secretary PS Ngau Thlia Kai Hruain panel lawyer te PLV tele staff ten Longtlai Bazar venga antana dan hnuai mi puiten chanvo hrang an nei tarlana thujiak kengin kong anzoa district zela tang mek tenen hun an hmangboka Longtlai District Legal Services Authority hian an district chunga thingtlang khuwa te an tuamzui meka Fundamental Duties and Rights of Prisoner ti thupui mangin zirtir na pein VC le NGO hruai tu tenen in komin dan le hrai in zirtir na hun man ania dan zirna thujiak le khabu te po sem thin ani bok Sarkar lai pui Department of Telecommunication nuaya Bharat Broadband Network Limited chuan Azadi ka Amrit Mahotsav kalzela voin khan sesong khua broadband connectivity an hong sesong khotana broadband connectivity hi Bharat Net Phase 2 project Department of Telecommunication satanga pekania he project kaltang hian Mizoram khorang jasari somruk panhi hena broadband pek tumne in khojan hi somli pakhata chuan man roeng kimda felto man mai thei tura commission mabak ani Bharat Net Phase 2 noya hian sesong 1 Village Council Office chu broadband manga thun zomnin wifi mangin akhomi puiten an chhor tangkai theidona ticket book nante e-commerce online class online ration e-governance services hrang atan an phangtangkai theidona ni Notice LSA Senior DDG pu Ajay Kumar Sahu chuan video call kaltlangin broadband connection thar an nei wangin sesong khomi puite alom pui thuasoya zirlaiten online manga class an kalthina wangin an khomi puitan atangkai don hlit ti sesong VC1 president chuan asoibok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan thona atangin Andaman and Nicobar Island masonna na thote ain chungzinga chuan Sarit Dweep Ecotourism Project le Swaras Dweep Water Aerodrome atela voin hi Union Home Minister in Andaman and Nicobar Island a ni achamna ani Amit Shah hian Port Blair Netaji Subhash Chandra Bose Island atangin biak mu theina mangin Hamsfree Strait Creek leido ahonga hele hi Andaman and Nicobar Island le sei berania kilometer khatle point pakhat pariata sei ani Prime Minister Louis Dr. Manmohan Singh chu New Delhi Aims damdoina dengi na nawangin enkol mek ania Aims thunei tu te chuan Prime Minister Louis din mun hi athret ni in an soi Dr. Manmohan Singh hi nithum kalta khan akhua sika wangle ataksa chaklo wangin Aims damdoina hianda ani Prasar Bharati chuan khol hlui analog DD terrestrial broadcast chu akal samta a heti rual hian tunlai mil khol changkang jok mangati chua ani ta thung ani tuna chuan TV thlir tu ten DD free dish mangin a thonin TV channel za somnga chuang anen theito dona hengzinga hian DD channel zongjong le mimal enkol channel le zirnalam hoi channel tepo atel ani Tun thenga India ram COVID-19 thedana pek za chuan vaibel se somko pasari point panhi pathum apel to Union Health Ministry soidanin darkar somni palikal ta chung khan ram chunga COVID-19 rikai thar singkha sanga zakwa somriat pakhat mu chuania ni tina rikai mu chuain sing ni akai lo na chuni riat anita ani tuna hian India ram COVID-19 rikai mek za chunuai ni sangkhale zaruk som thum pahnian nia ni zan hi sompariat kalta chunga rikai mek lember tum ania Shikai mek hian akai to za ta changa chu ta za pakhat antling phato lawa
zabial point panga pakua ani meka kumin mars thanhulama rikai mek tlem ber chum ani bok Chanchinthar puanti tom hain Chanchinthlang pui All Mask campaign man mek pualin Health Minister Dr. Aizawl thanglianan COVID-19 hridan chanan mitin mai tuamna mangtheu turin angen le India sadena champha voice somsari pangana lom meka pen India legal awareness na yania Department of Telecommunication in Broadband thun chuatna athok bok Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan thona atangin Andaman and Nicobar Island masona na tho IN India rama COVID-19 hridana pek za chuan vai bel sa somko pasari point pani pathuma pel to chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani